muri iyi wikendi hari amakuru menshi agiye atandukanye agiye acicikana hirya no hino. Amakuru y'amatransferi ari kuba mu ma ekipe akomakomeye hano mu Rwanda nka ekipe ya APR ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Umuzamu guturuka muri Tupisa Mazembe ari nawe kapiteni w'iyi ekipe ashobora kuba agiye gusinyana amasezerano na ekipe ya APR APRFC nyamukandagira mu ikibuga kikasi imitutu. Uyu muzamu umuhanga cyane biravugwa ko ashobora kuba agiye kwerekeza muri ekipe ya APR. Ni umuzamu umuhanga ekipe ya APRFC iramutse igize amahirwe yo kuba yamusinyisha. Uyu muzamu yabasha kugeza ekipe ya APR kuri byinshi, akayigeza kuri byinshi nka ekipe igiye kwerekeza mu mikino nyafurika mu maklebe menshi agiye atandukanye. Yifashishije uyu muzamu ishobora kuba yagera ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri Rayon Sport ho harimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Harimo amatransferi ari kuvuza ubuhuha. Transferi ziri kuvuza ubuhuha ni izi ngizi. Ni transferi y'umukinnyi bita Hari Musanga cyangwa se Henry Musanga, umukinnyi guturuka muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Ni umukinnyi w'umuhanga, ndetse hari n'undi mukinnyi bita Joseph Sake, ni umukinnyi nawe w'umuhanga. Bose bari kugerageza kuba bakwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Uti bimeze gute rero? Tuti bakunzi mudahwema kudukurikira, mureke duhere muri ekipe ya APR kuko ni nayo ifite amakuru make cyane. Ekipe ya APR nayo iri ku isoko, irashaka abakinnyi benshi cyane, benshi bo kuyifasha kureba ko yakwambuka ndetse igahatanira no gutwara iki gikombe cyo maklebe yo muri Afurika cyangwa se muri Confederation Cup ndetse no muri CAF. Amakuru menshi agiye atandukanye ari gucicikana nuko umunyezamu guturuka muri ekipe ya Tupisa Mazembe ari nawe kapiteni wayo aramanutse aje muri APR. APR ifite amahirwe menshi yo kuba yasinyisha uyu mukinnyi w'umunyezamu w'umuhanga cyane wabashiye kunyuza ekipe ya Tupisa Mazembe akayinyuza mu bihe bigiye bitandukanye bikomeye cyane. Ariko ekipe ya Tupisa Mazembe ikaba yarakomeje guhangana ku isoko, guhangana mu ma ekipe agiye atandukanye muri Afurika ndetse n'ahandi henshi muri rusange. Murabizi ekipe ya Tupisa Mazembe ni ekipe ikomeye cyane, ni ekipe yamamaye ku ruhando nyafurika, ni ekipe izwi cyane ku buryo buri mwana wese uzi kuvuga ukurikira imipira ashobora kuba yamenya ekipe ya Tupisa Mazembe. Rero gardien wayo ashobora kuba agiye kuyisohokamo akerekeza muri ekipe ya APR. APR ishobora kuba ifite amafaranga atubutse cyane ku buryo kuba yamanukana uyu munyezamu w'umuhanga cyane nta ngaru byateza, byazabasha gutsinda guhangana ndetse no guhangana mu mikino nyafurika igiye kwitabira ya CAF ndetse n'indi mikino igiye itandukanye, harimo nka shampiyona yo mu Rwanda ndetse n'andi mashampiyona n'indi mikino myinshi itandukanye ekipe ya APR igenda yisangamo gahoro gahoro. Murumva rero ni amakuru meza n'inkuru nziza ku ikipe ya APR kuko uyu munyezamu ni umunyezamu w'umuhanga. Tekereza kugira ngo kapiteni wa ekipe runaka ikomeye cyane nka Tupisa Mazembe yemere kuvuga ati ndasinyuye mvuye muri ekipe ikomeye cyane, ekipe yubatse ubukombe, ekipe yubatse ibigwi, ni ekipe y'ubukombe ifite ibigwi byinshi cyane mu makipe yo muri Afurika ndetse no ku ruhando nyafurika muri rusange. So ndakeka ari byo twavuga kuri uyu mukinnyi ushobora kuza agasinyira ekipe ya APR. Rero ni ukwitega ekipe ya APR nyamukandagira mu kibuga. Sezo y'ubutaha ishobora kuzisangamo neza cyane. Muri ekipe ya Rayon Sport ho byifashe bite?
ekipe ya Rayon Sport hari abakinnyi babiri b'abahanga karundura guturuka mu ma ekipe menshi agiye atandukanye, yubatse ubukombe, yubatse ibigwi. Ni ama ekipe arimo Mukura Victory Sport, murabizi cyane nayo ni ekipe nziza cyane. Ekipe ya Mukura Victory Sport rero umukinnyi bita Henry Musanga cyangwa se Henry Musanga ashobora kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Ku rubuga rwe rwa Instagram ku munsi washize yarabyutse atereka udutima tubiri kuri transfer ye, ashobora kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Udutima twiza twinshi tugaragaza amarangamutima meza afite ekipe ya Rayon Sport. Murumva cyane ni ibintu byiza cyane kuba umukinnyi w'umuhanga wafashije ekipe ya Mukura Victory Sport. N'umukinnyi wakinaga ari nimero 6 muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Ni umukinnyi uturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ni umukinnyi w'umuhanga, navuga ko Rayon Sport yaba igiye kugira amahirwe menshi, amahirwe meza kuba yasinyisha uyu mukinnyi guturuka muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu mukinnyi ndatekereza aramutse aje agafasha bagenzi be nabo baturuka mu gihugu cy'u Burundi, akabafasha muri mediane, byaba ari ibintu byiza cyane, ibintu byiza ku rwego rushimishije, kuko uyu ni umukinnyi w'umuhanga, ni umukinnyi ufite baro nyinshi ku kirenge, ariko kandi afite defo nyinshi zigiye zitandukanye nawe, ku buryo Rayon Sport ibashije kuba yagira amahirwe yo gusinyisha uyu mugenzi we nawe biri kwihwiswa ko ashobora kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport bita Joseph Sake. Ni umukinnyi nawe w'umuhanga, ni umukinnyi ufite baro nyinshi ku kirenge, ni umukinnyi wubatse ibigwi, ni umukinnyi w'ubukombe, ni umukinnyi uzwi cyane, wifuzwa na buri mufana wa Murera wese aho ava akagera, nta kuntu atakwifuza uyu mukinnyi w'umuhanga bita Joseph Sake. Ndetse uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza cyane, yatsinze ibitego byinshi muri ekipe yari aherereyemo. Uyu Henry Musanga defo nyinshi agira nuko ari wa mukinnyi ushobora kwisanga atabasha gukina match nk'uko zateguwe, ahorana impamvu za hato na hato, akumva ku buryo atafasha ekipe ya Rayon Sport kuba yabasha kwegukana igikombe cya Confederation Cup nk'uko igiye kwitabira imwe muri iyi mikino nyafurika. Ntekereza nashidikanya yuko Rayon Sport iramutse ifite show ebyiri, umukinnyi yakagombye guhitamo ari Joseph Sake, kuko ni umukinnyi w'umuhanga, ni umukinnyi ufite baro nyinshi, ariko bitavuze ko n'uyu Henry Musanga atari umuhanga, ahubwo uyu Henry Musanga icyo ekipe ya Rayon Sport ishobora kugenderaho itamusinyisha nuko ekipe ya Rayon Sport ifite abamediane benshi mu kibuga kandi b'abarundi. Rero kuzana abarundi benshi mu kibuga byaba ari nk'agakungu, byaba ari ibintu bidashimishije cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru ndetse no ku bakunzi b'abakinnyi bo muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi ashobora kuza agafasha bagenzi be, harimo Lekau Tangwe Gurwa Richard na Richard ugomba kongererwa amasezerano, Rutahizamu Asmani. Hashobora gufatwa Joseph Sake, abarundi bakaba bagabanyutse muri ekipe ya Rayon Sport, na cyane ko uyu mukinnyi Musanga afite defo nyinshi cyane zo kubura mu kibuga, ku buryo Rayon Sport itabikoze ishwa nziza iramutse imuzanye mu kibuga. Joseph Sake yakinye mediane, yakina defense, urumva ko ni umukinnyi uri multitask, ni umukinnyi ushobora kwisanga mu myanya myinshi itandukanye aramutse agira amahirwe akaza muri ekipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi guturuka mu gihugu cya Ghana, ni umukinnyi w'umuhanga ekipe ya Rayon Sport yaba yibitseho. Murumva ni show nziza, ni amatransfer meza. Rayon Sport iri mu bihe byayo byiza, ishobora kuzisanga iri gutwara ibikombe by'ubutaha byinshi cyane byo muri shampiyona mu Rwanda, haba muri shampiyona isanzwe, haba mu bikombe by'amahoro,
ndetse n'ahandi henshi cyane ekipe ya Rayon Sport ishobora kwisanga iri gukina mu bikombe bigiye bitandukanye. So ndakeka ari ayo makuru twaba tubagejejeho, andi makuru naho ubutaha, ariko icyo ntagenda ntababwiye nuko umukinnyi wo muri ekipe ya Rayon Sport bita Mudelakbar ashobora kuba agiye kwisanga mu bishokoro. Rayon Sport ikaba ishobora kuzamusinyuza amasezerano bari bafitanye, cyangwa se amasezerano yabo agahagarikwa hagati y'umukinnyi n'iyi ekipe ya Rayon Sport. Joseph Sake ndetse na Hano Musanga ashobora kwisanga bari gufasha ekipe ya Rayon Sport, bafasha ba Christian ndetse n'abandi ba Mediane n'abakinnyi rusange ba ekipe ya Rayon Sport. Komeze mugume ku murongo, andi makuru twabona twayabagezaho. Gusa inkuru ishimishije cyane nuko ekipe ya APR ishobora kunguka umunyezamu w'umuhanga cyane, ufite ibigwi, ufite amateka menshi cyane kandi meza mu gufatira amakipe agiye akomeye cyane muri Afurika nk'ikipe isa Mazembe. Ni ikipe yubatse ibigwi, ni ikipe y'ubukombe, ni ikipe buri wese azi ko ari ikipe ikomeye cyane, ku buryo ikipe igiye guhura nayo iyo ari yo yose iravuga iti ngiye guhura na ekipe ikomeye cyane, ekipe irabanza igasenga. Rero kuba ekipe ya APR igiye kuyukaho uyu muzamu wa Twipu isa Mazembe byaba ari amahirwe cyane, byaba ari n'insinzi zigiye gukomeza kwiyongera muri ekipe ya APR. Ndabashimiye rero, mukomeze mugome ku murongo kandi mwibuke gukora na subscribe, amakuru nk'aya ngaya atazajya agucika. Rayon Sport iri gupropose abakinnyi babiri kandi babahanga cyane, ndetse na APR ikaba iri muri diru n'umunyezamu w'umuhanga cyane guturuka muri Topu isa Mazembe. Katubashimire rero, tube dutegereje andi makuru ashobora kuza nayo twahita tuyabagezaho. Murakoze, murakarama nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira. Andi makuru naho ubutaha, mbaye mbashimiye, Imana ibarinde kandi mukomeze mukunde ama ekipe yanyu mukunda cyane, ama ekipe y'ibigwi, ama ekipe y'ubukombe, ekipe ya APR na ekipe ya Rayon Sport, n'ama ekipe meza cyane yo mu Rwanda. So tube tubashimiye rero, andi makuru naho ubutaha.